buretwe guikabono kurende ngero igentekemo kigwatana ngima ekerenge kenene asumurubiriyo no kubugo sigita gucyase umuntonde iryo nere amanye gwituma gwikibirengo bye Togosabo kwa birumonjo muligereria soko bora kweliogi aliko lende toirana Amayia Chinsa Isato chiabono butuko eritunyara gukomanya leto abireto gukwaliganire kurwase mambi yarenge ntambe ni matano gendete kuyaligania asoko nyara gucengera omojega bwesuku kuna boigo asoko nyara gucengera omwaka omuyabuna botambe stalikine 24 omutinye 12 omwaka bwekiri bubere na 20 buna botambe stalikibune chialero mutinye buno yorero egenteki yagoseke bengi yakolekanete ense mogete buna wana so mwaka bwelibwe muchimi ya kende na 1914 nigo abanyanyimba kuru chinse au sawa abanyanyimba kuru chinse au balengo goetani chiri buchimi isano ibere 50 babere 577,000 abanyanyimba kuru chinse wanyalete gochengera omojega bwesuguku buna abasibwa ase ense ya German ayona yakolekana tenga kiyo kolenda siri tukulya lero narali yakolekana nako aliganiria senchera ijobo ikirano nyale gukumanyiretirana kwa Vincent Onyancha. Kerokelia abantu bagambete kwerobelia soko nyara gochengera koliana kunywa kuruchinse mu nigo bonege kurege tindikia nyare korwe ogochia ase bali bara bakuri chindagera kwane kinguli bari chindagera chingi yanchi base ko burukani osoko baletera mu Rwandonsi uno mulike itomangana Amayia Steven agotomanya Edward Moenga uyoro munyagetari bwa Mario gasenya getari nene ya Nyamira niga boldi abantu kwerenda kebochenone nase chindagira chiri bakolia gekorengana ne gwanenga kiemiyega asamentire buna chinga kibunechi nali abantu bakonyora amariro yokolia chindagira chimbe wese food poisoning igobona chindagira chetu kirosibuya endagira abantu mbanje tamatumbo na bintu binde bate batabo sonso tobanya rwanyuro bobese igasenga kiyabona se Christmas na moko moya tukobaganiria maya moro chindagira buya kiye nali mutakinya gitari kera kubwati botambe karatukanyaga kubatokorigererio amaroiraya agokyobenga kiyesuku nenga kiyemega mbali igabana ba minto barimo ko watch Ndizi TV etukobaganiria maya senga kiye Christmas moro chindagira kino kibuya nali mutanyara mabakonyara amaroiraya chinga kie chioni gaboldi abantu koligyo boseme kurwasa bamanyi ba Mariogo nago ikanya getali kerebara igwe mebere yabo bobe enga kiyo mwewe Christmas for example naburanya kwigure nda yawo bobe usikwalire ndagerembe nabo komyoka sinya gitali nkigo ire mbali oigo Mariogo naro igo bono mo twara ko bangana igure bobenda na binto binde Mariogo na igurira sinya gitali kyonsi ase gusiye ita Mariogo naro mo bwa gukinya gitali nigo boiga boldi abantu gotayirira koros chindagerechio kirare tomo chando monene bakoligereri endagere ngai kwanyeros endagere karokoro singwirire chinsaliko mpaka goikayaye ise kunyaereringa ebebo bwango muri asesu gukyagira abantu ngonyorumure ekolenta marwire mbali aya bwato bobe ebinyinyi biribira asendagera bitaraya yama ekolenta marwire asenda kwanyara abantu bakominyoka useba rumwenda na bintu binde abuna koleta bokongwa asendagera singa kechesuku ase boiga semiri abantu kubwatia amachiko yo gotango kuranda kwebinyinyi bya corona kulengani gwa bunemega au neche gokorekana nakogani abantu konyore chanjo ya COVID-19 what protocols kia COVID-19 kirikibekire twesi bya magoko tobeke kimask to keep distance enga kiyesu kwekera abantu nabange bagocha kurukinse mbali Nairobi Mombasa bagocha asegusiga tutamanyesi bayeta na igo chanjo ya COVID-19 talinge what ego chikogoita tokwania abantu mwesi pimoche mu bitu sindani ya COVID-19 ne anjeri Buna Ndizi TV ni otukobaganirie esugu kwengia elietaliane Ndemo Steven Bijamono Ndemo Steven hasoroboti urwa senchira yobo ikiranu nonya kwa se ogonchero kweli kwa rokana ase enga kiyegana so mwakoyo ligesa nigo lya rokane komenta sorongorwa gusi omuliki ito wa mangana mayamir dimo manyi no roboti urwa senchira yobo ikiranu
Ogonchero likwelire nengana yaleta obakongu imeyense ya Kenya anene gusi asensemo yobolemi. Omwaziri wobolemi imeye county ya Kisii Esmanon Saligo nigo atebire buna nonyo bakongu bwalengo nigo county ya Tema asensemo yobolemi. County ya Kisii ya mekiri ya korire amagendera manene mono ase ensemo ya agriculture aya konyire asokomenta obolemi bwito chinguru na kobeke seke kwango kiriguru una bono iga kuruma ko chagete gotwa chageta siriga saria rengensake lakini muno mwako kona gutira paka bona gatwikira mutinyu 12 na bokoranga ase ligesa diebimeria hao twagasire ligesa dirigorake goetani ligesa dio mwako rioeta ese gento kilitokoroka food security county ya Kisii to improve in terms of production and agire nyinge mono twanyorere ko nyora abali mebaito bagesire na eyene yokurwania enchara na konyora ebimeria ebinge asokonia na konyora kibesa chinga kiecho onsaligo nigo aereire na gukwanira anene enchera ogonchiri kwelire kwagarire abalemi batari komanya ekibagwenerete gusimeka asenga kiki igo nimanyete nga challenges mbali nchalenga so mwako mugima lakini nyasa utokonyire ni chanere kare kurigereria na bakorera ngambu yato koletake gwetani umwakuria igeto kwirendia bane baitombiya mono na nyasa ngambiya mono asogotoa climate kiarenge kiya ase kogendereria bulimi bwito mbali ebumuli muno bwebimeria obulimi bwebituma nonye tuiko ole mebitume binge mono ibira tokonya konya ntwanyole bituma bisaine asam ligesa lyeito ligo konya abali abantu baito bagusiko nyole ndagera asogole miugo ntwabwate challenge mbali challenge cha marwaire lakini ntwatema asitokonyara ekara twatebiu ngabona munegento kalikiara ko nga forum wom county government ya begete kibesa ekagura mariogo gakonya gusiarira ebimeri ebya mariogo ayu nigo nonye nabo eserikali ya county kobwaterana nensemo yobolemi batebire babekire emeroberi ya bene eliogokinia obolemi gusi ganene obolemi bwa mauga gatie ebimeri binde ebinge toko gando obolemi bonde bwansire bo piki mono obolemi to gukora buno obolemi bwa amauga gwikira bono igatwa ira abalemi baito wetania seedlings kirabe 10,000 onsaliko nigo abaganeirie Christmas ekia no mwaka omoya tigangiriri bageri kwirenerio monene nyasaye ngambi ya mono asogo tulindire mwaka omugima paka twikire engakie Yesu guku watebia abalemi kuganiria abalemi bane esuguku engia no mwaka ogoja omuyase tole togenderera gukora oburemi togenda chikanisa tusabe nyasaye atokonye gingo reporter ya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi biya mwana soro bochiro asenchira joboikirano karekiri abantu bagendete kweroberia anaso kunyara gucengero mujega bwesiku ko bari nigo bono bagendete gotebya abantu kane kibunango bwati baramachiko yo gotanga ukoranda kwebinyi bya COVID-19 singa kicyumure wekya magya ODM rero ringa liganya rwekera asenkaya ye gotoka chinsemo chiere atase county ya Kisumu rereka ukwana kurwa sensemo iganya gusanga nabantu kurwa sensemejo abantu banyara kwenyere bintu gatija wa mabuta amo namase rate bire bunabaraimba bwento kumerana n'abantu babo na gusanga ba nabarbo anichinga kechiga chesuguko. So sometimes it's good to remind people where we are coming from as a society and where we are going. It's basically underscored. It's a story about fortitude, about bravery, and about also care for the needy people in society. Okay.
Gotigana noroboti urukwiranira sensemo ya siasa murewe kiama gia DAB Democratic Action Party wa from Nyunyi kubwaterana no muri kyo monewe kiame kyo SL Simiyo nabo igohana Eugene wa Mwarwa ni gobate birubuna kiama gia DAB niko kerachi gokonya gwikirania magendero ase serikali ana sense ya Kenya niko chingige chibate birubuna obochori oboke ase kiame kyo anene nominations niko barachi gokorwa senchere y'obwasi ole ni obwasi yoko eri abantu akanya titikati cyo kuri birugo bagukona chinga kichyo ni ime ya Bungoma ni gobate abuna iganga yabo no guchikubwatezi ya Azimio la Umoja inse yomurewe kama gya ODM Raila Odinga. Kuna mtu anaweza kututisha nomination process ili wale wote wanatarajia kuingia kwa chama waje wakijua kuwa watapata haki katika hiki chama. Sababu mmesimama na sisi wakati tumekuwa na mfurutano tukitaka kurekebisha kureform chama ya Ford Kenya. Tumekuwa kwa hiyo safari pamoja. Tukafika mahali kwa sababu ya mahakama na ukora. Dishonesty of the highest order. Nyinyi wenyewe mkauliza lazima tufanye uamuzi. Tulifanya makosa kweli? Wale wanaosema ati Wamalo wanafanya siasa. Mimi am a political appointee wa Uhuru Kenyatta. Na kama rais ameona njia njema ni kujenga daraja, building bridges of brotherhood, nchi itulie, ni jukumu langu mimi nije hapa Bungoma nyumbani tujenge hizo daraja, we devolve the handshake. Sisi ni watu wa msimamo. Tumesema msimamo wetu ni wa umoja wa kitaifa na azimio la umoja wa nchi hii. Togotigara senseme yu ya siasa umrewe kiama gia TSP the Service Party Mwangi Kiunjuri ni gairebono kobokega ngaye bunge wechigokora muhuncherelio abyama byage siasa kolengana ne ngana ikireti wase bunge igo ya ligeti ebyama kubwatana sensemo yage siasa eno nabo yakiritu chikura nago itagochi ase kerengo kende ikigo chigoitigwa bono keganyirege chikuligereliwa no nabo ni go Kiunjuri ateberebuna engane yuni gera chigokonya ane byama birie bikebike biribita konyo rumu baruisa ine asogo ikia abarai ase bunge na boigo asensemende yoborai. Hii tunasema tugeuze katiba. Wengine wanaona kama wamekaribia sana. Lakini jameni ya Mungu ni mengi. Unaweza kuwa wewe ndiye utakuwa upinzani na wahitaji hiyo chama. Kwa hivyo wacha tuheshimiane, tuache watu waude vyema vyao, wacha sheria ipite na sisi tuendelea kukuunga mkono, lakini maneno ya vyama tuuge mkono chama ambaye itatetea watu wako, watu wa kwenu nyumbani na nchi ya Kenya. Ayo kagenreto mrewe kiama kia uda boigoro konyu mrewe nse William Ruto igabori abakenya gutwara murembe na kubwatira na kira chingake Ruto boigoni gabori bali batenrete nsemo yo bulendi kone kibunango kora bali meremo yabo batali wanjereria ose wanjereria konde wense gutayo Ruto kaukwana chingake chiniga mo chiri nsemo yo bulendi asogote yabuna bali batali asense meyo nigo bakonyara kundregwa asaganiri obwasire no bwase kokorekana anena sensemo yo bulendi. Na vile mnaniombea hata mimi na familia yangu tunawaombea. Ndio. Na tumekubaliana ya kwamba tunataka tuwe na maelewano. Hatutaki ugomvi, hatutaki chuki, hatutaki kugawanyana. Na mimi nawauliza watu wote, hasa wale wanaosimamia usalama. Tafadhali tusitumie vyombo vya usalama kugandamiza watu wengine kwa sababu wako na maoni tofauti na sisi. Kama wewe uko na maoni, wewe peleka maoni yako kwa Wakenya. Hakuna haja ya kumuumiza mwenzako eti kwa sababu amekushinda kwa maoni ama kwa utendakazi. Na wauliza wote wanaohusika. Ni jambo mbaya sana kama tutatumia askari polisi kuumiza wananchi wasio na hatia eti kwa sababu wako na maoni tofauti ya kisiasa. Nchi ya Kenya ni nchi ya demokrasia. Kila mmoja wetu ako na haki ya kuwa na maoni na kuendesha hiyo maoni iwafikie Wakenya
kila sehemu, na hakuna mtu wako na ruhusa kumuumiza mwenzake, hata kama wewe uko na uwezo kiasi gani. So nawaomba tafadhali, tuvumiliane, tuheshimiane, tukubali ya kwamba Kenya ni nchi ya demokrasia na kila mtu ako na haki ya kuwa na msimamo wa kisiasa bila ya kushurutishwa, bila ya kulazimishwa, bila ya kuangaishwa na bila ya kudhulumiwa kwa njia nyingine yoyote. Tafadhali. Gukirabwo no nkona shira mangana majya century bwekera no Chinsa Isato chiabono butuko bali mwenzi twabwatera na SMS ya mangana mayanko enembia muno naboigo ayo moncho muligirelia sogo choro ya tengera kurwa Ndizi TV jide kaniko mina kiende chia butukire Chinsa Isato chiabono butuko buna butambe gonko baganilia esuku kengia naboigo omwaka omo ya wansi gonko bagania mosange asenchira engiya uraburu chinde chionsi chita yonyero onsi anabogotobwatia wetera sensemo yite mtandao nsemo ya Facebook na bagi nsemo ya YouTube na bogotobwati buna Ndizi TV News ili nyara kumanya mange aritogendete go kwariganinyira ditukoli yankyo isano na ibere chemo waso umera na Brighton Makoli anyara go kumanya korwa SMS ito ya mangana majeli terene nkorokwa Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwensu Bwumugusi. Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwikebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryo gukorentera emigano yabo kirari tukorie juma Chinsa